Nakaliang jong uba Edmund Kongai UMLA bayakun hakas nembal adem upan pau badang shen ulet ban snok katilang syakaseng kongres badro ban pan tiket ban yakun yakani ke MTC ke ban salong shen menta. Henry ulapan pau bahadin kecingnya syang perkat batir sani baha bagi kandidat sangut ki badan jimut ban yakun na benta kani ke parti ulaong bagi laban jid ya iba monat syabong ban mi syakmat ban ya ireng na kebenta kanong sken constituency. Kajing jid na iba monat syabong kalong ba idon shisha ya kata kajing la jeng iban perkat bat ban kimi benya ya kajaka ke kandau ke syam bat kamtam ya kajaka ka bodar jeng kathan riwarhi barok kawai. Play ya di media di balai poilang kini kajaka ni kepo. Kekinjak lah bidai bat kini ke election MTC support district council kumbange layoi ki katukan di berai ba nakaliang mga ngala fan tiket ban ngala rungru syak sing kongres ban simeta kini ke election MTC andre hadin ba nakaliang kejongi barok kandidat nila idon kejing ya kendulang nila idon ke meeting ban ya keren seni habidi berkenika election juga district council kaman salong sen audio benai pemerintah ke nakaliang jonga bon napring ki nong persyan be ki jonga ki operational nanta ki bom kersyan ru ki don kaman sem ban kersyan nga andre bon napring cengki ki ba artatien leme ki ba ngila abanong ba ki kwa bangan mi akenika election MDC ka pemerintah andre ngan syukentu ya ki nong yalam bat ki nong persyan be ki jonga ki samla ki long kwi ki long pa bat tham tham ki operational prahau ba hadin bengilai don ka ki kendulang ko maong ki mene baru ki bapan tiket idon ko masawut ki bapan tiket na ka kongres parti na nong sken constituency te baru sawut ide ki operational sudah mo ide ki banabar ka constituency ide ru ki banabar jong ka hanjuar ke jeni te baru idon na ka ju ka hanjuar isuku ialah ka jong ka isu ka jing bat keriti ke dustur hadin bagi la isyong nilai rai ba kawi kasur ba ngin kersyan bai yanu ladang iyo le kenika tiket te hadin bagi la rai da ka MPCC ila rai ba iba amona chabong iyo le kenika tiket te nakaleng mga umusamla uba judon mentah ke inglang talang hata sain hima ta ngasim ka rai ba ngin ya trish tom ban penjob yo meu tertong jong parti nomor tu mo ong hinden bakidon ki way pat ki lese ki bom sutunat ya ke jingrai tongka MTCC ya ka tiket na po anong sken constituency ke kendak ngan cibatai ya ti ba nakaliang hi ka parti na i ka lasim ya ka decision ka bobiang naman hadin ba ngimla ban rai na po blok kila pha ke terteng po jong ka district nang ka pha na district po ka state ke hadin ba ka election ke committee jong ka state ka lasim ya ka rai hadin ba kilabu yo October sepok ka than jawar ke jengi ba manas ide kandidat kambiang ke nakaliang ke jonga ngamdon kono ka mensim ban konyo nomor de hiu na kadong ka than ke jengi ide urang ba o bala biang bah haka ni katam na benta banyasai nang ta jengi di nong song sunong pasame nang ta jong nong spen constituency te kendak nan subatai ya ki kendak mo amar ba hapo kan ka district council ngidon kam yo brio badai na po kan ka snong ni ka than le jong namar beli ni ong ke district council ka ban penklannya ka riti ke dustur nangka ya ka kendau ka siap bat ya ka sinchat sudah private sementara ada ya ka kendau ka siap ya ka sinchat sudah dulu private and one de kiblu ki banabar ban muslia ni ban kan ngatrai kan ya ki kumengile i hakini ki snam ki ba ham men syama khasan snam di kongres meri ila job na ka nong skan constituency ni i kamdan kono ka ba injada na ka benta jungi ki basa apa bodat kumbala ekren kandidat mo nila iba pechepi sport border fencing ke jongi kan nu ngila du ya ke jaka ke jongi rei namar bengi yo ya kinong man kiba ndai na po kathan riwar ke jongi kimdai na po ka constituency ke jongi ni iba iwan chini support kathan ke jongi tangban yo ya kata ke jimen toy jong simet rei kat ba ya kathan ke jongi ya ke jiron kam ke jongi lada dei ka kendau ke siam lada dei ha ka riti ke dustur lada dei ha ka sinchar khadaru kum kitrai ri ngimdan ke jing yo iba na kaliang ini MBC jongi balong menta banyasai menta ke jing ke jongi jadi ne ka daw nga ong ipi hadin bangal arung no sa kongres kumonga ipi ba kasing kongres di ka sing ka ba baro ki fight ba idon ke jing ba ke jing sania kadai ke parti ka ba ngila banong ba kadai ke parti ka ba ay ke jing sinchar ka ba hok bat ke jing yatri lang bat ini urit uria bangidon sa kinong kandong ngila nang tang sisu nang squat ban penpau hungi
ya ki prasionong ya ki nong kersan de ki jonga adin bangal arung se kongres na kerpat ki ba ni trailang ni election namala dengi pai seki wei pat ki kandidat ngamla bat kan thok ibnu ko parti kum ong ki ke parti gede ke babha sudah nimla ban ben ki andai habani pai su kandidat ni upa mana chabang ung khambiang tam na pening kini ki kandidat ki benya pun namar habani kit habani lek support district council ka thong gejing kalong ban pen klan ya ka thendau ka siap nangta ban pen klan ya ka reti ke dustur nangta ro ban pen klan ya ka sinsha ka datai di ke jongi jadi ni ka daw nga na pedeng bro khot ki kandidat iba mana di wei na pedeng kertong na ka seng kongres uban khambiang ha ni ka rensa den ha pedeng gejing bommi ke jonga kalong ki ngawan kersan ya mangaku aba uni orang ba ulai biang ban pa district council mentala da ngimpat tip ha sepang ka reti ke dustur sepang kumno bangin mak ban khan ya kenika district council ke jongi hantam ya ka artikel mo ke bangi i ba lingba ke jing aibor ha ke sik chedul ni i ba la dangi myo ikiri rang ba ki besim phang gi bejingai telese kan yalam bakla yangi dengan terpat di samla gi jongi ki badan hapok ke senong ki badan hapok ke nongsikan konsensi bangin ya trailang ha kenik election ka bamta lingba ke seng kongres namang iyo i ba hapok di sencha jong ke NPP hapok di sencha jong kuwi pat de ki political party ki banan ha kenik sarkar MDA iyo i ba ngila yang uroi ni dak mau di senam bana kalian MDC ki jongi nani nanong sken ru idon mentaban saya kata ka jinga de kendo kendi siap hangti hapok Asam bodar Meghalaya ba Asam temen tangi le i ba ngila don ke jing ngila don ru ke jing perkhat ba kum ki samla kum ki nongelam hapok ka thain diwar ngila don kam yu uban mi ina kenika han ke jongi namar balai un kham su thu un kham tip kham ha ya ke jing ke jongi nani napok ka thain diwar tina kalian jonga ngamdon ni ka kanu ke jing tho ki wei pat renga super pat ki prasionong prathau balada ngammi akan ke election MDC ro ring ni trailang bangin penjob yoni kongres yoni kandidat jongi na kaseng kongres nang bangin poi sekathong bat hadin bangila job lese inshallah ban simpat ban take up yakini ki issue ki jongi kiba sah po bodar ki don jinge abun kiliang lada dei ha ka khai pateng lada dei ha ka rep keriang balada dei ha ka songsuk songsingan ru bunsin ni don ha ka jingting ke jing sir kumba piyo i ha kini ki khindiat snam khindiat benai ngi iba kibun ki samla ki jongi hapok ka thain bodar kibun ki sinong ki jongi kipun ki nong yalam sinong ki jongi kimyo ban sinchar lai lut halakari namar belai ni tulat ki nong yalam ki badai na po district council